Bwana sifiwe. Ika kufungua Biblia zacu dusome. Biblia zetu tusome. Jambo l'Imana ryo kugira amateraniro yacu. Neno la Mungu la ibada ya leo. Tunasoma muri Zaburi ya 73 mstari wa 2. Zaburi ya 73 na mstari wa 2. Zaburi ya 73 mstari wa 2. 73 mstari wa 2. Soma izina rya Yesu. Biriravuze ariko njeho ibirenge byanje byari bugufi bwo guhanuka. Intambwe zanjye zari zigajeho gato zikanyerera. Amen. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kutekelezwa. Amen. Amen. Ushimye Imana ya Israeli umwami wacu Yesu Kristo iduhaye uburyo n'umwanya wo kwibera y'amaso yayo. Tunashukuru Bwana wetu na Yesu Kristo ambaye ametupa nafasi ya kuwa mbele za macho yake asubuhi ya leo. So ubushobozi bwacu si imbaraga zacu, sio nguvu na uwezo wetu, ahubwo ni ubuntu bw'Imana iba yatugiriye, lakini ni neema ya Mungu iko juu yetu. Kubw'ibyo rero turavuze ngo Imana yo mu ijuru yabicubaye. Pamoja na hayo tunasema Bwana asifiwe sana. Twiyegereje itorero ryacu rya Shama Revival Ministry. Tunakaribisha wenyeji wa kanisa hili abagiriwe uburyo n'umwete bwo kuzana imbere y'amaso y'Imana, waliopewa na fursa ya kuja mbele ya macho ya Mungu. Turavuze ngo mwegere mu nzu y'Imana n'Imana idubana n'umugisha. Tunasema mkaribie na Mungu awabariki pamoja nasi. Abakuru n'abatoya, wadogo na wakubwa, abari hagati, wale wako kiwango kingine cha katikati, n'abasaza bacu bakuru, turavuze ngo mwegere mu nzu y'Imana n'Imana. Wakongwe wetu tunasema Mungu awabariki. Bwana sifiwe. Amen. Abantu barasa n'abahuze sinzi impamvu. Watu warudi. Twiyegereje abaririmbyi bacu. Tunakaribisha wanakwaya wetu. Uhereye ku bana batoya, watoto wadogo wa Sunday school, na Witness of God, kwaya ni Witness of God, Heavenly Passengers, kwaya Heavenly Passengers, Ebeneza pia. Turabiyegereje mu nzu y'Imana, mu mwegere n'Imana yo mu ijuru ibana n'umugisha. Tunawakaribisha nyumbani mwa Mungu na Mungu awabariki. Kandi tuzirikana akazi mukora, tunazingatia kazi yenu ya kila siku. Ushobora gusanga twebwe tukandagira hano rimwe n'iyinga tukatosora kugaruka kurindi. Wakati mwingine sisi tunakuja Jumapili na Jumapili nyingine, ariko mwe mushobora kugera hano mu miezi kabiri cyangwa gatatu. Lakini nyinyi mnaweza kufika hapa takriban mara 3 ama mara 2 kwa wiki. Komereza aho ngaho, muendelee hivyo. Izo nizo muzohemberwa n'imagera, talipwa kama zawadi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Twiyegereje abashumba bacu, tuna wachungaji wetu barangajwe imbere na Revera, ambao wameongozwa na kasisi wao wetu, ndetse na Pastor Innocent. Na Pastor Innocent. Tuyabiyegereje bene data, tunawakaribisha umwegere mu nzu y'Imana n'Imana yo mu ijuru. Tunasema mkaribie nyumbani mwa Mungu na Mungu awabariki pamoja nasi. Zumwihariko Pastor kwa kibinafsi Pastor. Buriya Pastor mchungaji niwe muntu ushobora kuba aza akora akazi mu minsi 7 akarikora k'iminsi 3 niba ntibije. Agakora mu minsi 3. Anafanya kwa takriban siku 7, anafanya kazi kwa siku 3. Ariko ari ishaka ryonyine ryo kugira ngo abe hano matera, kwa ajili ya kuzingatia na kukumbuka kazi ya Mungu ya kuja awe hapa Jumapili. Alijaje mu kazi mo kuwa kabiri, wakati mwingine anaenda labda Jumanne, akagaruka kwa gatandatu kugira ngo uyu munsi anarudi Jumamosi kwa ajili ya leo abashe kubana imbere y'amaso, ili awe hapa mbele za macho ya Mungu, imbere y'intamazi, mbele za kondoo. Kuri intamazi dafite umwungeri, na kondoo bila mchungaji bishobora kupotea, zinaweza kupotea, zigasambaratika, zinaweza kutawanyika na kwenda huko na kule. Ariko muvyeyi wacu, lakini kwa kibinafsi yake turagushimiye kandi n'Imana yo mu ijuru izaguhungisha kuri ibyo. Tunakushukuru na Mungu atakubariki. Dufite n'umuvugabutumwa wacu, tuna menanje wa siku muvyeyi Rugazura, ndugu Rugazura. Turakwiyegereje nawe ngo wegere mu nzu y'Imana. Kwa heshima zako tunakukaribisha na Mungu akubariki. Jewe sinamenye ko ari uri kubwiriza, ariko iyo nza kubimenya sinari kwemera uyu mwanya ndi kuvuga. Kama
ningejua yeye ndiye atakuwa msimamizi singekubali, because of my reason behind. Sababu ana shida ama tatizo yake. Sababu yake tu ya kibinafsi. Ariko turakuyegereje. Lakini pia tunakukaribisha wegere mu nzu y'Imana. Ukaribie nyumbani mwa Mungu. Imana yo mu ijuru. Na Mungu ituhana n'umugisha. Atubariki pamoja na wewe. Uzonguze tatizo zifitanye nabo. Sina tatizo na yeye kana chochote nimeongea. Mungu nyine bivuze bishirira abagabo. Wanajua wao wawili tu siri yao. Wegere mu nzu y'Imana. Tunakukaribisha nyumbani mwa Mungu. Kandi dutegereje kumva icyo Imana yagushize ku mutima. Tasubiri na damu na hamu yale Mungu alikuweka moyoni. Bwana asifiwe. Twiyegereje n'ababyeyi bacu hano. Tuna wazazi wa mama pastors, abafasha b'abashumba bacu, ni wa mama pastors. Turabiyegereje namwe mu nzu y'Imana. Tunakaribisha nyumbani mwa Mungu. Ni Imana yo mu ijuru hana n'umugisha. Mungu atubariki pamoja na bari abantu bicaye hariya. Watugaji wetu ntabwo boshobora iriya mirimo bakora batabafite. Hawezi kuwezeshwa kazi hiyo bila nyinyi. Iyo mpamvu wa munsi babasukaho amavuta. Maana siku ya upako mwari hari inyuma. Ulikuwa nyuma yao. Kwari kugira ngo mubafashe ili mwasaidie muri urugendo kwa safari hii rwo kuyobora izi ntama za Imana. Kuongoza hili kundi la Imana. Rero mwegere mu nzu y'Imana. Karibia nyumbani mwa Mungu. Imana yo mu ijuru hana n'umugisha. Na Mungu atubariki pamoja. Twiyegereje abacuranzi bacu. Kuna wapiga mzenze, boss soliste, ya mpiga keyboard, chairman, ungu yabaye chairman. Sinzi wanalika. Turakuyegereje mwene data. Tunakukaribisha. Kandi ive ni passenger. Even the passengers banje kubasaba imbabazi mu nari iminota yanyu nabonye bisa naho zabakangaranyije. Na waomba radhi kwa dakika 05. Ariko kugira ngo nizi ndirimbo tuzaza tuziha agaciro. Ili tuyape sama ni nyimbo hizi. Ibi ni ibihimbano z'umwuka. Pia ni nyimbo za kiroho kama zingine. Tugomba kuziririmba. Lazima tuimbe. Kuko zanditswe kugira ngo tuziririmbe. Ziliandikwa ili tuzimbe. Rero niba nabapaje basi anaomba radhi. Twiyegereje na mzee wacu hariya. Kuna mzazi wetu hapo DJ anafanya kazi ya DJ. Turakuyegereje nawe. Tunakukaribisha. Kandi ibyo ukora turabizirikana. Mazingatia kazi yako. Kuko uyu ni umurimo wo kwitanga. Kazi ni ya kujitolea. Aba basore bose bari aha ngaha. Vijana wengi hapa kanisani. Habuzemo umuntu wo kwitanga baje hariya. Hatujapata yule anaweza kujitolea. Ariko mzee yaritanze. Lakini mzazi yeye alijitoa. Imana yo mu ijuru iguhereze. Mungu akubariki sana. Kandi turashima partnership na bosi. Na tunaomba uhusiano wenu mukomereza aho ngaho. Endelee hivyo. Kandi mukomeze mwigisha. Na muendelee kufundishana na kujuzana. Kana kazi k'Imana. Kazi ni kazi ya Mungu. Kandi tugomba kubakora nk'uko bikwiriye. Lazima tuifanye vile vile. Nubwo changamoto zitaba zoroshe. Kwa kuwa changamoto nyingi kuna kule. Ariko tugomba kugerageza uburyo dushobora. Lazima tujaribu iwezekanavyo. Bwana asifiwe. Amen. Hanyuma rero twabonye abashitsi. Ya leo kuna wageni wengi mno. Twabonye Evangeliste Mweneza. Evangeliste Mweneza. Reka avuge dukomere Imana amashimisha. Tupige makofi. Twabonye n'umuvandimwe hariya. Ndugu Karara. Karara turakuyegereje mwene data. Tunakukaribisha ndugu. Wegere mu nzu y'Imana. Karibia nyumbani mwa Mungu. Imana yo mu ijuru duhana n'umugisha. Na Mungu akubariki. Ngira ngo atuye i Kigali. Wegere mu nzu y'Imana. Haguruka nawe. Naweza kuinuka wewe tupige makofi. Bwana asifiwe. Amen. Sinzi niba hari abandi bashite turi kumwe. Kama kuna wageni wengine wako miongoni mwetu wanaweza kuinuka mara moja, wale ambao si wenyeji tuwakaribishe. Na haguruke nawe. Haguruka nawe muvyeyi hari atwabonye muvyeyi ufite umwana. Yangana haguruke nawe kugira ngo tuze kubiyegereza mwese rimwe. Anaweza kuinuka pia. Bwana asifiwe. Hari n'abakristo bacu bari barazindutse. Kuna wenyeji walikuwa kwenye safari. Nyabaruta yari yaragiye gushingura umuvyeyi we. Ndugu Nyabaruta tunampa pole sana, alikuwa ameenda kwa safari ya Burundi ya baba yake. Ngene data wihangane, umuvyeyi ni mama we ngira mama yake mzazi. Reka nawe haguruke tuze kumwiye. Wacha pia ainuke tumukaribishe, ni ushirika lakini alikuwa siku nyingi kwenye safari. Tunamwegereza. Tunakukaribisha tunampa pole. Na tunatoa pole kwako. Uru rugendo niko rumeze. Katika ulimwengu huu mambo yanaenda hivyo vile. Unaona yaravuze ngo tuzarusa n'abantu bari kuri stage bamwe
Watu wengine alisema ni kama watu wako kwenye parking, abandi bakasiga, wengine wanaenda, wengine tukianganisha na babuza babo. Hata pamoja na hayo, wale wote walikosa mandugu kwa wiki hii. Sore madamu ngenda hayo Sore Nyasenge nishobundi yarashwe na drone, alipoteza shangazi yake, nawe turamwihanganisha, tunasema pole sana, gihangane ulimarike. Nabibwiwe na muzee wiwe Musinzi. Bwana sifiwe. Hanyuma rero reka duhaguruke ngo tuzatubigenda twiyegereza abashitsi bacu. Wacha sote tuinuke tukikaribishana na wageni wetu. Na mwalimu turamwiyegereje unezerwa. Mwalimu James, nawe wegera mu nzu y'Imana. Ukaribie nyumbani mwa Mungu kwa heshima yako. Reka duhaguruke twese. Tuinuke sote. Iyo tuvuze ngo duhaguruke twiyegereza abashitsi. Tukisema kukaribisha wageni, twese tugomba guhaguruka. Lazima sisi wote tuinuke. Mwahaguruke mwese twiyegereza abashitsi bacu. Naomba kusimama jameni. Praise. Bwana sifiwe. Amen. Turabakire bashitsi beza. Amen. Reka ngo n'umuryango wa Muhumure ubaka West nabo bahaguruke tubiyegereze. Wacha pia ndugu zetu familia ya Muhumure ameshasimama tayari ni mwenyeji. Hanyuma rero turabara nuko tuza tubigenza, tutakuja kuhesabu kama kawaida. Mwegera abashitsi mu bahobere mu bahikaze, tutakaribia wageni, tutawakaribisha kwa furaha, mubereke ko mubishimiye na muonyeshe furaha kandi bivuye ku mutima. Ari ibintu naza kwereka narakwishimiye ariko bitavuye ku mutima. Mwafurahie wageni toka moyoni, mubiyegereze neza cyane vizuri vilivyo na furaha nyingi. Rimwe kabiri gatatu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Reka tubare gatatu tukoma amashyi menshi n'impundu. Tutahesabu mara tatu tupigie Mungu makofi na furaha. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Amen. Hanyuma rero twasomye ijambo ry'Imana. Tumesoma neno la Mungu, Zaburi ya 23, Zaburi ya Asafu. Zaburi ya 73 umurongo wa kabiri na mstari wa pili. Biblia yavuze ngo ariko jeweho ibirenge byanje ngo byari bugufi bwo kunyerera. Biblia imesema nami hatua zangu zilikuwa karibu na kupotea ama kupotoka. Ibirenge byanje byari bugufi bwo kunyerera. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Iyi Zaburi gisoma, akisoma Zaburi hii nayo haizina ryo kwicuza. Niliyapea jina la kuko yarimo yicuza. Bwana sifiwe. Kujuta. Yarimo yicuza. Zaburi alikuwa ni kama kujuta. Yicuza impamvu yamenye Imana cyangwa impamvu yogeje umutima we. Alijuta kwa nini alijua Mungu. Aravuga ibirenge bye ngo byari hafi, byari bugufi bwo kunyerera. Alisema nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Yicuza impamvu yamenye Imana. Alijuta kwa nini alijua Mungu. Kuko yarirebaga, alitazama vile alijitazama, akabona ibibazo byose bibaho niwe ubigira. Aliona shida zote zinazokuwa zimeishi ziko kwake. Yareba abatazi Imana. Aliona wale ambao hawamjui Mungu, akabona babayeho mu buzima bwiza. Anaona wanaishi kwa maisha mazuri. Ikigiye natwe tukibamo. Wakati huu tunaweza kufikia pia. Hari igihe ugenda natwe tugenda ducuruza. Wale wengine wanaenda kufanya kazi, ukagera ahantu nko mu kabari. Unafika mahali kwa club ama kwa bar. Ugasanga umugabo umwe yiterekeye amarikeri nk'atatu. Unapata mtu mmoja amekuwa na chupa 3 za pombe n'inyama z'umusozi na nyama mingi akabirya anala. Ariko wewe wamenye Imana, lakini wewe ukagenda ukanga wewe magana, unaenda kumwambia naomba unipe shilingi 200. Bwana asifiwe. Hivyo bintu
Bohaya nawe ubwawe bizogutera kwibaza, yanaweza kufanya wewe ujiswali. Ariko bagere ku murongo wa 28 hapa kwa hii sura aravuga ngo jeweho, alisema nami ukwegera Imana ngo niko kwiza, kumkaribia Mungu ni kwema kwangu. Umwami wanje ngo niwe ngize ubuhungiro, nimefanya kimbilio langu Bwana wangu. Amen. Amen. Umwami wanje niwe ngize ubuhungiro ngo kugira ngo namamaze imirimo yakoze. Nimefanya kimbilio langu Bwana wangu. Yarijuse, alishiba, yarakomplaininze ageraho, alifanya complain akafika mwisho, asanga umwami wiwe aruta byose. Akaona Mungu ako juu ya mambo yote. Asanga nyuma y'ubugiro, aliona nyuma ya maisha haya, cyangwa nyuma y'ubwo buzima bubarimo, nyuma ya maisha mabaya ambayo anaishi, ingazabona kwiteka ryose. Ana maisha ya milele ama uzima wa milele. Zaba nziza mwene data, ingekuwa vema ubaye igihe gitoya kuishi maisha mafupi, ukabaho nabi, labda kwa hali mbaya, ariko ukazabaho neza iteka ryose, lakini ukaishi milele mbinguni. Aho tugana ni mwisho, hali tuendapo ni mbinguni. Kubera ko hano mwisi hapa ulimwenguni ntacyo tuzohakura, hatutatoa chochote. Tuzabaho neza hano mwisi, tunaweza kuishi hapa ulimwenguni vizuri, ariko aho kubaho neza hano mwisi la badala ya kuishi vizuri ya ulimwenguni, ubaho nabi kazabaho neza mwisi. Unaweza kuishi vibaya ulimwenguni, uishi vizuri. Ubaho nabi mw'ijuru, uishi vibaya mbinguni, uzatotezwa iteka nta kubagarara, utakandamizwa milele bila kusimama. Niko buzima. Maisha ni hiyo hiyo. Bwana sifiwe. Amen. Paulo yandikira Timotheo urwandiko rwa 2. Paulo aliandikia Timotheo ibice 2 sura ya 2. Yaramubwira ngo, alimwambia aje ujye ufatanya nanje mu mibabaro, naomba wabatane nami kwa tatizo zangu, uze wihanganira imibabaro, na utavumilia tabu nk'uko bikwiriye kama inavyofaa umusirikare wa Kristo, askari mwema wa Kristo, umusirikare nyawo, askari kamilifu, azayihanganira igeragezo, anavumilia tabu, azarara mu mvura, analala kwa mvua, azahura n'ibintu byinshi, anakutana na changamoto nyingi. Nyuma yaho, baada ya hayo, tuzabona ibyiza, tutaona mazuri tukifika mbinguni. Bene data, tubeho ubuzima, ndugu zangu, hapa tunaishi maisha labda ya unyonge bwo kuramya Kristo, lakini tumsifu Mungu. Kristo abe muri twe, Kristo awe ndani yetu, tutegure ahazaza ili tuandae yajapo yetu. Turi ku ishuri, tuko katika shule ulimwenguni, twiga, tunasoma. Abazatsinda, wale ambao watashinda, ndio bazabaho ubuzima bw'iteka, wataishi milele kwa amani. Akirisha kwa Imana. Mungu awabariki. Akoze cyane abaririmbyi kuramya Imana no kuyihimbaza. Hanyuma rero tugiye gusa n'abahinduye injyana gatoya. Nta kibazo, ndabizi ko haburi iminota 3. Turahindura injyana gatoya, mudushiremo indirimbo y'umukunga, hanyuma mufate igitabo cy'indirimbo. Mufate igitabo, kandi nimwumva mutabishoboye, Pasiteri Senga azafata igitabo, turirimbe indi ndirimbo yo mu gitabo, nazo tugomba kuba tuziha agaciro. Murakoze cyane. Yego, murakoze. Gusa nyine nimba yakira iminota yabo bagomba kubikoresha kandi, ariko kubera ko ari mufite gahunda, reka twubahirize. Reka tuvuge ngo Yesu niwe twihishemo yatubereye ubuhungiro. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Pasiteri adebere nimero, kandi abakristo bakuze bazabakira ibintu vuba. Amen. Kuko byose ni uguhimbaza Imana, kandi na nimugoroba niba dutarama turadirimba, ikintu kiza kigaragaza umuntu uri mashua azayakira ibintu vuba. Amen. Haleluya. Turanga mukozi w'Imana. Abantu bose bahaguruke dufatikanye tuvuge Yesu niwe bishemo yabereye ubuhungiro. Yesu niwe bishemo, Yesu niwe bishemo yabereye Mana we. Yesu niwe bishemo, Yesu niwe yabereye Mana. Yesu
aravuga ngo nanone niba twaramara Juzi tuliambiwa kama tumeamua ukweli, tugenda tuvinyuka. twende kama tuangalie. Niba tutagisubiye gusambanya n'ubwibyi n'uburozi Kama haturudi kwa dhambi no mu bupfumu n'ibindi twaraje kuri Yesu, na mambo mengine mabaya, nanone tumaramaze tuje. lazima tuamue mara moja. Haleluya! Tunabisubira gushima. Tubikondera dusubiremo. Naomba kurudilia tu. Iyi nzu ntabwo ari yanje. Nyumba hii Ntabwo ari yanjye ariko kuyikodesheje hariya. ya kila yeyote. Kandi nawe si yawe ukodesheje hariya. Sio nyumba yako ambayo ya kuishi. Iyi ni inzu y'Imana. Ni nyumba inaitwa nyumba ya Mungu. Abantu bagomba kuzana imitwaro yabo Lazima watu walete mzigo yao n'imibabaro yabo na shida zao n'agahinda kabo na huzuni wao n'ibibazo babuze aho babikura, na mashida tatizo Bakabiha Imana. mbalimbali. Imana ibasubize. Tusikie Mungu. Subizamo amategeko, subizamo bo. Imana iguha umugisha wawe. Ariko usohoka usezera nibo hanze, nibo ufite ndi imbere y'Imana kazabona ko arasezera abantu karukose kabose namenye nataje kazabona ngo abantu barabaye kose sisi tumusenga Imana ivuga ariko nimbere y'Imana
utabura kuboneka muzaba mu makuru. Dore icyo gituma tutazatinya. Nawe isi yahinduka, ngo imisozi igakurwa hayo, ngo ikibirindura, ngo ntacyo tuzatinya turi imbere. Hishama, hitara, ibigomba byose, yaba ishinguka na Satani, yaba ibindi tutazi niba tuzi, bihagarare muri uyu mwanya, ijwi ry'Imana n'umwanya w'Imana ukora. Izina rya Yesu. Imana zima, imbaraga z'Imana z'ubu, imbaraga z'ijuru, imbaraga ziba mu kuboko kw'Imana, zigera hano muri iki gitondo, ziyungurura ibitekerezo zacu, ziyungurura imitima yacu, ziyungurura ibitekerezo zacu, ziyungurura amafikiro yacu, zitwishyira muri iyi dimension yo kumva imbaraga zawe no kumva kugira neza kwawe. Kugira inyenyeri bikurweho n'imbaraga z'Imana, hagira ikintu gikoreka muri iki gitondo mu mitima yawe, umuntu wese wateye afite ikibazo, uyu munsi yibuka amataba mu izina rya Yesu. Umuntu wese ufite imbaraga mu mutima y'ikibazo n'ibintu bitagenda neza kubera ko ateranye mu by'Imana, ugira icyo uvuga ku buzima bwiwe kandi ugira icyo ukora. Ureka imitima irahangaye igubwe neza, ureka imitima irahangaye yumva ijambo ryawe, ureka imitima irahangaye igubwe imererwe neza, ureka imitima irahangaye iryihage, ureka imitima iri hano isabure, ureka imitima iri hano ishikira icyo wateganyije muri iki gitondo. Amajwi yose n'ibintu byose bihagarara impande z'abantu bikababuza kumva ijambo ry'Imana, bikababuza gutera intambwe, bikababuza kugendana n'Imana, bikababuza kwishimira Imana, bikababuza gutekereza Imana. Turabivumye mu izina rya Yesu. Ijuru nibivume mu izina rya Yesu. Ibidakwiriye byose biburire mu maso yawe, ibikwiriye bishike kandi abantu bumve Imana. Imana ivuge, Imana ikore, Imana itaba. Tugumane kwendane natwe. Umuntu wese umusange mu kibanza cyiwe, umuntu wese umusange mu muryango we, umuntu wese umusange aho yicaye, umuntu wese umusange mu kibazo cyiwe, umuntu wese umusange mu kigaragazo cyiwe, umuntu wese umusange muri muguje amahoro, umutabare muri iki gitondo. Urakoze Mana kuko uri imbaraga zacu. Ajimela kurwa Satani, hunga ubuzima bwawe, hunga ubuzima bwawe. Reka abera banezerwe, reka abera bagubwe neza, reka abera bumva Imana, reka abera batera intambwe, reka abera bagire promotion mu mwuka, reka abera bongere basekere ubwiza bw'Imana. Hamofiterashima. Urakoze Yesu kutugaburiye ibyo kurya byiza bihaza imitima, bihaza ubugingo bwawe, bidukomeza muri uru rugendo rutoshye, bidukomeza muri uru rugendo runarishe. Ugaburire abantu kandi uhaze imitima yawe mu izina rya Yesu. Amen.